igisirikare cya Congo n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ababafasha bose baguye mu mutego ukomeye cyane. Ubu tuvugana Amerika ishobora kuba igiye gufasha M23 mu bikorwa bya gikomando rutura biri kumvikana byo kongera gusecyura uduce amaze gucakira muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu mu burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko ikaba igiye kubafasha guhondagura abacancuro bamaze iminsi bipamba imbere ku rugamba ku mirongo y'imbere no guhera muri Uvira ndetse na Warikare, ariko Uvira ikaba priorite ya mbere kuko ariko gace karimo abasirikare benshi bavuga ko bagiye gutangiza ibikorwa bya gikomando byiswe kirimbuzi kuri M23, bikaba nanone kandi bishingiye mu kwica gahenge n'ibyo Donald Trump kagombye kumuhesha amahirwe yo kwitwa umuyobozi uharaniye amahoro, by'umwihariko mu guhagarika urugamba ukomeje no gushira igitutu gikomeye kwa perezida barimo uw'u Rwanda ndetse n'uwa Congo ko bagomba guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagashira umukono ku masezerano, ariko Kinshasa ikaba ikomeje kuyabangamira ikoresha abacancuro ndetse n'ibyo bikorwa byose bya gisirikare. Ibintu bisubiye rudubi. Ibi turaje tubigarukeho twifashe ikinyamakuru gikome African Intelligence na Great Eyes mu busesenguzi bwimbitse bwongeye kumvikana mu gihe muri Uvira umuriro ukomeje kwaka mu buryo bukomeye wiswe ubutita. Hagati aho ndagaruka nanone ku bikorwa bikomeye cyane byongeye kumvikana nk'ibyokeje igitutu ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bwomeye kongera gusubira mu biganiro duhavuba byihuse cyane, dore ko intumwa za M23 zasubijwe ikitaraganya mu buryo butunguranye cyane. Ibi biganiro ngo bigomba kuba noneho bigusha ku ntego, kandi noneho M23 igashira mukono ku masezerano agomba kumvikanwaho. Ibyo ni biri kubera Doha mu gihe byamaze gukubita igihoreye mu buryo bweruye, ubu byabigarutse ku murongo noneho muzima, kandi ugomba gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa busubira noneho ku murongo maze ngo bukemera n'ibyo M23 isaba. Ibyo turaje tubyinjiremo aka kanya. Hagati aho Kinshasa umuriro watsi, Tshisekedi yatitijwe nyuma ya kudeta yapfubye. Bivugwa neza ko yagizwe na Christian Chiwewe Songo, siyo ni generali wahoze uyoboye igisirikare cyose nk'umugaba mukuru w'ingabo, wamaze kugezwa muri gereza ya Ndoro ifungirwamo abasirikare we n'abandi bambari be. Biravugwa neza ko uyu mugabo gutabwa muri yombi kongeye gutitiza abandi bajenerali bakomeye imbere neza muri Kinshasa rwagati, kubera ko ngo ubu tuvugana ngo amaze no kongera umutekano we anawushiramo n'abacancuro benshi ngo bashinzwe kumurinda Tshisekedi mu bwoba bukomeye bw'uko ashobora kwicwa cyangwa se agakurwa ku butegetsi. Ibintu byadogereye mu buryo bukaze cyane hano i Kinshasa. Katuze tugaruke muri izi ngingo zose zikomeye, ni ku mutekano, politike na diplomasi, ani ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Iburi mu ishyaka bari bo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze hose ukoreho. Niba nanone dusanganwe ibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri amakuru na update zihutirwa 5 kuri 5. Ikaze n'amakuru yihutirwa kandi akomeye twinjemo aka kanya mu buryo burambuye atirije inkeke mu buryo bukazi. Reka tubanze duhera imbere ku rugamba aho M23 igiye kubona amaboko mu buryo bweruye, kuko ariyo igaragaza neza ko kandi ikanatanga ultimatum y'ibikorwa bigiye gukorwa na Kinshasa mu rwego rwo guha isi yose update y'ibigezweho, kuko Kinshasa bigaragara neza ko idaharanira amahoro habe na gato, kandi kwishingikiriza abacancuro ikaba iri kwishingikiriza n'ibihugu byemeye kwiha ubufasha bikomeza kuyishuka ndetse no kuyisunikira mu mirwano iri gutuma ibintu bisubirira urudubi mu buryo bukomeye. Gutangiza operasiyo zigizwe n'abacancuro bari imbere kuri front line neza muri Uvira na Warikare mu bice bigamije kwigarurirwa vuba cyane byihuse no gukuramo M23 mu nkengero zose hawa zibarizwamo abasirikare ba Kinshasa. Nanone kandi bikitwa ibikorwa byo kwica gahenge. Ibinyamakuru byinshi byongeye kugaruka bisesengura neza ko abafatanya bikorwa batari barakagaragaye mu ndwano, ndetse ngo banagaragare bari ku ruhande urwo ari rwo rwose bashobora guhita bafata uruhande rurimo rwa M23, kuko bigaragara neza ko yakoze ibishoboka byose ngo yongere yemeze Kinshasa, ariko ikihagararaho mu buryo bweruye. Ibi bishingiye ku kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi buhuruza abacancuro batutsi burayi, kandi bigakorwa ku mugaragaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'iri gukina ikarita nziza yo kugarura amahoro ku butaka bwa Congo. Kwihanganira ibi byose biri kuba ngo biteje inkeke mu buryo bukomeye nyuma ya gasopo nyinshi zoherejwe i Kinshasa mu buryo bw'ibanga rikomeye kuva ku munsi w'ejo ndetse ngo n'uyu munsi mu gitondo rwagati, ariko byose bikaba byiteguye ko Tshisekedi ashobora kwanga kubyemera, kuko ngo abacancuro n'abandi basirikare bose bari kuri iki kibuga cy'imirwano yamaze kubashoramo akayabo ndetse abahari tumetumu banamwizeza uburyo kibazirukana M23 ngo kandi nicyo cy'ingenzi agomba gukora. Kugeza ubu ibi byose bikomeje gucikisha igikuba gutya, kuko ngo M23 yagaragaje neza ko itagishishikajwe no gufata ibice, ahubwo yari igamije kwereka Tshisekedi ko kuba bahari kandi nabo bashobora kugira icyo bakora, bityo ko kubemera kandi bakaba mu bice kugeza ubu bagenzura aribwo buryo bw'ingenzi bakanashirwa mu gisirikare nk'abasirikare ba leta.
ubutegetsi bwa Kinshasa ngo ntibujye bwemera ibyo byose kandi buzi neza ko M23 ngo igomba kurwanwa nayo, kandi yabanje kujya gutangira abanzi bayo ahantu hose bari bagabaga ibitero mu bice bitandukanye mu gucubya icyo bise umutekano muke. Ibyo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutasi bwa CIA babizi kubi. Nanone kandi n'urugamba ruri kubera muri Uvira rwagati narwo ruzwi kubi. Ibyo byose n'ubikabiri gufatwa mu mwanzuro ugira uvuga ko mbu ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bugomba guhiga amabwango, kuko uko bimeze bigomba kuba bigaragara neza ko aribo bashotoranyi bakomeye kandi bari gutuma imirwano ikomeza gukora mu buryo bukomeye. Gufata uruhande rw'igihugu cy'igihangagiye kikemera gushyigikira aba barwanyi ndetse no kuba babona uburyo ibikorwa byabo byose kandi bikagenda neza biri mu bishobora gutuma imirwano ihindukira Tshisekedi, kandi kugira ngo amahoro aboneke agomba kuvanwa mu nzira cyangwa se neva, kuko ari bashyigikira urugamba mu buryo bukomeye n'abandi bafatanyabikorwa bababwira ko nibarwana bazatsinda, ariko abaturage bakaba bari kubigiramo ibyago bikomeye. Uvira umuriro ukomeje gutogota waka neza mu bice bitandukanye. Ibikorwa by'ubutasi ku mpande zombi no kurebana y'ingwe biravuza ubuhuha mu buryo bukaze, ibikomeje gutera ubwoba isi yose mu buryo bukomeye kuko byongeye gusandara. Abaturage noneho bapfa n'uruhumbirajana ngo dore ko abacancuru baje barikira imuzi mu buryo bukomeye. Ibyabo ndetse n'ibigwi twabibabwiye muri iki gitondo mu makuru twamaze kubagezaho. Hagati aho reka twongere tuvuge kuri bya biganiro by'Idoha bikomeje kuba ikibazo gikomeye. Nanone kandi tunabibutsa ko kuba Donald Trump yamaze kwemeza neza ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'uwa Congo bamaze guhabwa ubutumire biteguye kwitabira hano muri uku kwa karindwi bitarenze ku tariki ya 25 bakaba bazaganirira i Washington DC hano mu nyubako rwose ya White House ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yiteguye ko azabasinyisha amasezerano kandi utazayibahiriza ngo azahura n'ibyago bikomeye. Benshi masesenguzi bemeza neza ko bishobora kuzavamo ibindi byago bikaze, birimo uko umuperezida umwe mu bashaka kudaharanira uko amahoro yaza agomba kuzakurwa mu nzira uko byagenda kose kugira ngo igifi kinini kimenyekane nk'icyakoze agatangaza gakomeye. Tshisekedi kuva mu masezerano kugera Kinshasa hitezwe ibizakorwa, kandi murabizi neza uko Kinshasa ibihindagura. Ibyo byose nabyo birategerejwe. Hagati ariko reka tubanze tuvuge ku ntumwa za M23 zashyizweho igitutu ndetse n'iza Kinshasa ngo zijye mu biganiro neza n'izidoha kandi zigategekwa kumvikana bwangu. Kinshasa itegekwa kongera kuvana amananiza yashizeho arimo ayo kutumvikana na M23, arimo ayo nanone kandi kutagira ikintu ikora na kimwe gigaragaze neza ko ishigikiye ibyo bavuga ndetse n'ibyo bikorwa, kuko kugeza kano kanya intare za Sarambwe zakomeje kwemeza neza ko ibiganiro by'Idoha byakubise igigore kubera ubutegetsi bwa Kinshasa bwohereza intasi aho kohereza abavugana na leta. Kugeza ubu kano kanya ngo bamwe babaga batanazwi, ibikomeje guteza ikibazo mu buryo bukomeye. Intasi za Kinshasa zose kugeza ubu zihabwa amabwiriza yo kutagira icyo zemera na kimwe, n'ibyemeye ntibikorwe. M23 yasaba ikintu icyo ari cyo cyose ntigikorwe kandi higakomeza kunanirwa mu buryo bweruye, ivugwa ko igomba guhita ivigoma no mu bindi bicacakiye, maze ubundi ngo ikabona kuganira na leta yamaze kurambika intwaro, maze ubundi ikajyanwa ahantu hatazwi. Intare za Sarambwe n'abazikuriye zose bavuga ko ubu ahantu ho kujya nta hagihari, kandi aho bafashe ari aho ngaho ko bari iwabo. Ibindi byose bababwira ngo bagende aho bazajya Kinshasa kugeza ubu naro ntihazi, kuko naho babashize kuva kera hose bagiye bahava. Kugeza ubu rero aho bari naho ngaho, kandi ibyo Kinshasa ntishaka kubikozwa habe na gato. Iyo ngingo isa nk'aho ariyo Kinshasa yaciyemo agakubo, maze ubundi isaba ko bigomba kumvikanwaho ahubwo bose bakabana muri aho hantu, kuko Kinshasa itaba yumva uburyo cy'ingoma M23 yaba ikiri mu bice bigenzurwa. Kugeza ubu n'abacene n'agace kadashobora gukandagirwamo na leta, ibikomeje guteza ibyago n'ibibazo bikomeye muri biganiro mu buryo bwa rusange. Intare za Sarambwe ngo zitarasinya amasezerano amahoro ntashobora kwitegwa, kuko n'ubundi abagenzura ibice bitandukanye kandi byinshi mu burasirazuba bwa Congo igihe baba batumvikanye n'ubundi by'ingwano na Congo rwasinye, n'ubundi ntibyaba bifite ahantu bishingiye, kuko n'ubundi nta mupaka ukora ku Rwanda utakigenzurwa na M23. Ibikomeje guteza ikibazo gikomeye muri aya masezerano rutura akomeje kumvikanamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite byinshi iri gukora kugira ngo Congo ibone umutekano mu buryo bweruye. Hagati aho tubanza twerekeza i Kinshasa. Kudeta iravuza ubuhuha. Christian Chiwewe Songwesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo akaza guhindurwa, ubu ngubu arashinjwa kuba ngo ari wagerageje kudobya ndetse no gushaka gufata kunda Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afatanyije n'abandi bajenerali ndetse n'abasirikari bakuru bamaze gutabwa muri yombi, nk'uko amakuru dukesha ibitangazamakuru birimo Actualité abitangaza. Amakuru menshi ava i Kinshasa akomeje gucicikana muri Repubulika Demokarasi ya Congo avuga ko muri iki gihugu haba hari uhinjiyemo kudeta yariteguwe na General Christian Chiwewe Songwesa. Chiwewe asanzwe ari umujyanama mukuru mu bya gisirikare Perezida Félix Antoine
Tshisekedi ni inshingano yahawe nyuma yo gukurwa ku zindi nshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo. Aya makuru avuga ko umugoroba wo kuri wa gatandatu tariki ya 9 na Nyakanga General Ciwewe yafungiwe iwe mu rugo, ndetse ko urugo rwe rwari rwagoswe n'abandi basirikare benshi. Ntabwo guverinoma cyangwa se igisirikare cya DRC baravuga kuri aya makuru, gusa biravugwa ko uriya mu generali afungiwe iyo nyuma y'umugambi wo guhirika ubutegetsi wari umaze gutegurwa abajyanama be n'abandi benshi, maze ubundi nabo bagatabwa muri yombi. General Ciwewe biravugwa ko afungiwe mu rugo iwe, ariko andi amakuru akavuga ko yamaze kugezwa muri gereza ya Ndolo. Nyuma y'amasaha make abasirikare babiri bo ku rwego rwa ofisiye batawe muri yombi nabo bakajyanwa muri gereza. Aba barimo General Major Maurice wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya perezida Colonel Adeta, ndetse n'uwahoze ari umujyanama we mukuru. Aba bose bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Ibi bikaba bivuze neza ko ku butaka bwa Kongo ibintu byadogereye. Iyi ni coup d'etat yongeye guteteza ndetse ikongera gutesha umutwe abasigaye ku butegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko abakorana na Tshisekedi bafite ubwoba bukomeye bw'ukuntu ibintu bigiye gusubira mu buryo nyuma y'ibi byose bikomeje kumvikana ngo bishobora kugeza ku kurunduka k'ubutegetsi bwa Kinshasa. Si ibyo gusa, Baravo M23 intare za Sarambwe ziri imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano muri Sud Kivu, aho duhereye operation ibikorwa bya gisirikare bikomeye muri izi nkuru twamaze kubategurira. Inkuru nziza ko ntare za Sarambwe ubu zamaze neza kwinjira ikibuga nyuma y'uko bategereje isasu rya mbere, ndetse n'uko ibiganiro bigomba guhagarara Kinshasa ikemeza neza ko ubungubu ishyigikiye imirwano rutura nyuma y'imyiteguro karundura yazanye abacancuro ndetse n'abasirikare bafatanya ibikorwa ba Kinshasa barimo Ababiligi, aba South Africa ndetse n'Abarundi bari imbere ku rugamba mu gutegura ndetse no gutimba tekinika z'urugamba zo kwinjiza neza M23 mu cyo bise casted zo kwamburwa ibice ndetse n'ahantu hose igenzura mu cyo bikikije Uvira. Akomeje gutegurirwa urugamba rw'injyana muntu. Intasi za M23 zongeye kuvumbura andi mabanga akomeye mu dutendo rutura dukomeje kubera muri Uvira rwagati tutavugwa, nyuma ya pozisiyo nyinshi z'urugamba kandi zari zigomba gutangizwa vuba bwangu. M23 ikaziburizamo nyuma y'uko bamenye neza ko ibyabo byose bikomeje kujya ku karubanda bwangu. M23 yamaze kubatangatanga bya nyabyo, iby'intwaro ndetse n'ibikoresho rutura byazanwe muri aka gace byose bizasenwa, byongeye gutinywa kuvanwa mu Burundi aho bikambitse kugeza ubu, nyuma y'uko hano muri Uvira rwagati hatizewe kuko ngo bagomba kuzizana zitazinjizwa mu mirwano nta byo kongera gutegereza na rimwe. M23 ikomeje kubavumbura muri buri tekanike zose ndetse na buri nguni bashaka kumeneramo. Ibintu biracyari ibibazo hano muri Uvira, ibi turaje tubyinjiremo. Hagati aho ibyo bacancuro ubumenyi bafite n'uburyo ikibazo ataka M23 ubu byose biri hanze ku karubanda. Aba bacancuro bazanwe na Kinshasa kuri season ya kabiri y'imirwano rutura yitegejweho kongera guhindura byinshi iwarikare ndetse na hano Uvira. Ibi byose turaje tubyinjiro maze tunakubwire neza uburyo iki Tshisekedi ngo noneho yakoze uko ashoboye kose ngo ntiyongere gutuburirwa, maze ngo ahabwe abantu badashoboye kurwana bazamanika amaboko. Ibyo nabyo turabifite. Turinjira iwarikare muri ya mirwano karahutaka mwese mwari mwiteze neza ko ngizahindura mu buryo bukomeye. M23 warikare centre iraribana y'ingo n'abacancuro bashya bazanwe ngo batabare Kinshasa itarafatanwa uduce, maze ubundi ngo M23 itoroka ive muri aka gace yerekeze mu tundi turimo nka Gisangane guhondagura aba Fardc mu buryo bukomeye. Intare zakuriye inzira ku murima zibwira ubutegetsi bwa Kinshasa zidace ku ruhande ku yindi nshuro ziti twe ntituzigira dutana santimetero imwe mu gace twafasha kariko kose, si tunateganya rwose kujya mu biganiro cyangwa se ibindi bikorwa kugira ngo twumvikane uburyo tuzava mu duce twacakiye, ahubwo turi gukora ibishoboka byose kugira ngo tuzaturwaniremo neza kandi tugire ubushobozi buhambaye bwo kugira ngo turinde abaturage twiyemeje kurinda ndetse no gufata mu duce. Ibi bivuze iki? Ku butegetsi bwa Kinshasa bwari bwiteze ko amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo M23 izayivangamo. Ibi turabivugaho tunakubwira impamvu. Ikaze ahari ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Buri mushya akaba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri uyu muyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho. Gahunda niyo, maze ubundi niba dusanga mwibuka gukanda like, maze ubundi dukomezanye neza muri izo operation inkuru zikomeye 5 kuri 5. Ikaze n'amakuru ndetse na operation zihutirwa cyane twinjiyemo neza imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Tugiye kubanza guhera neza muri Sud Kivu muri ya miripuko rutura itegerejwe na buri wese kandi igomba guhindura urugamba burundu, ku buryo Kinshasa rwose izigomba kuzamenya neza ubushobozi bwa M23 ndetse nuko igomba kuba ifite abatekanisi ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye
hano muri Uvira kuko hagomba gucakirwa byange bikonde. Kinshasa ahubwo itegerejwe kugira ngo ihondagurwe mu buryo bukomeye, nubwo yibesha ko yazanye abasirikare ndetse n'ibikoresho rutura ngo izahashisha M23 igahunga ndetse ngo igahunga imirwano ngo yirutse mu buryo bukaze, ariko ibi sibyo. Intare zasarambwe ngaya makuru meza ubu noneho yamaze kwinjira imbere ku rugamba, ibanza gushaka amakuru y'ingenzi kandi akomeye. Nyuma y'uko kose uduce twose dukikije Uvira, ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kubyemeza nyuma y'igihe bwemeza neza ko muri position nziza z'urugamba, ariko abatekanisiye ba M23 bakomeje gukora agatangaza gakomeye bandagaza Kinshasa mu buryo bukomeye. Abacancuro bageze hano Uvira baje nta bikoresho bafite, ngo baza kubanza kwiga ikibuga ndetse n'urugamba kugira ngo M23 itabinjirana igatangira kubasenyana ububiko bwabo bw'intwaro ndetse n'ibikoresho byose ngo bagombaga kwifashisha. Ubu tuvugana ngo baracyapanga urugamba mu nama zikomeye, bapanga ibirindiro ndetse ngo n'uburyo bazakora na Fardc bahanahana amakuru ariko batabana hamwe, kuko ibirindiro ngo bya Fardc bigomba kuba ukwabyo n'iby'abazarino ndetse n'iby'abarundi, bityo rero ngo uburyo bwo guhuza ibikorwa nibwo buzigwaho, ariko ngo ntibagomba gukorana mu buryo bweruye kuko ngo bamwe bashobora kugandisha abandi kandi bahawe misiyo zitandukanye. M23 ibi byose iri kubimenya mu gihe urugamba bitekwa neza ko yari yamaze no kurutangiza mu buryo bweruye ikoresheje abakomando bayo b'abatekanisiye bari imbere muri Uvira rwagati, kandi bona na Fardc bakirirwana nayo ndetse n'abarundi bikabuko ko abangaba bamaze guhigisha uruhindu hano muri Uvira rwagati. Intwaro icyo bivugwa neza ko zigizwe n'amadrone, ibikoresho bya gisirikare bigezweho birimo sitasiyo zo gukontorora ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose, birimo abahakazi n'ibindi, ndetse bikanavugwa ko bari barazanye izindi ntwaro zidasanzwe zirimo amawevu zibite ashobora guhanura amadrone ndetse no kumenya neza ibitambutse mu kirere. Ibyo byose M23 yamaze kubikora surveillance, imenya neza ko byasigaye mu Burundi ariho hamaze guhindurwa icyo rita arsenal z'intwaro hafi ya zose ubutegetsi bwa Kinshasa buteganya kumanura hano muri Uvira rwagati urugamba rutangiye, maze ubundi ngo rugakubitana na M23 ngo ariko ko kuzibika Uvira no mu tundi duce twose Fardc ifitemo ibirindiro cyaba ari igitekerezo kibi ko M23 ishobora kubatungura, kuko babizi neza kuri hano muri Uvira uburyo bwiza bwabo wazongo mu gutandukanya abasirikare kuri biri impande zombi ngo bagiye bahabwa neza ngo ko bagomba kuba bameze ndetse ngo nuko bazigomba gukora. Baracyafite urujijo rukomeye kuko ngo batarasobanukirwa neza ngo uburyo kibazakura umwanzi imbere indani mu gisirikare cyabo, ndetse ngo ntabashe kumenya amakuru yabo. M23 kubinjirira gutya yatumye imenya intege nke zabo, ndetse ngo n'uburyo kibagomba kuzarwanwa mu buryo bukomeye. Ibyo bushobozi bavugwaho M23 ngo igomba kubusenya byange bikonde. Intare zasarambwe zitegereje isasu rya mbere nyuma y'uko bategereje ko ibiganiro byanga Kinshasa ikabyikuramo, dore ko yavuze ko n'ubundi idafite gahunda yo kuganira na M23 imbere y'abaturage, kuko ngo ari umutwe bavuga kutabaho kubo bagihanganye n'u Rwanda nk'uko strategie zabo mu by'urugamba babivuga. Ariko intare zasarambwe zirabaza cyabategerereje imbere neza ku mirongo y'imbere, maze ubundi ngo batangire bahangane mu buryo bweruye. Abatekanisiye b'intare bateze ibico buri gace kose kagomba guturuka muri Uvira, ku buryo nta muntu n'umwe ugomba gusohokamo ngo yongere gusubiramo amahoro. Ibi byose bikaba byaragaragajwe n'imitego mike kugeza ubu y'abasirikare bake bagera kuri 6 batinyutse gusohoka muri Uvira ngo baje gukora ubutasi kuva muri Ruki ndetse na Runingo rwagati, ariko iyo barengiye kugeza ubu haburi wirengero. Ibyo nabyo turacyabikoraho kugeza ubiperereza kugira ngo tubahereze amakuru y'ingenzi kandi akomeye nyuma y'uko agizwe ibanga mu buryo bukaze. Nta n'iminsi mike kugeza ubu bamaze bageze hano muri Uvira bacancuro, ariko dore ubushobozi bwabo. Abo bacancuro bivuga ko ngo mu gutoranwa kwabo kwamaze kwitonderwa mu buryo bukomeye kandi gukanasuzumwa mu buryo bwa nyabwo, nanone kandi agasuzuma imikoreshereze yabo mu by'urugamba buri muntu ku wundi ndetse n'imitekerereze. Aba bacancuro kandi bivugwa ko ari abafite ubushobozi buhambaye mu gukoresha utunyamaswa ndetse ngo n'ibikoresho hafi ya byose mu by'urugamba, mu kurwana inkundura mu cyo bise urugamba rwa combat, ndetse no kwinjirira umwanzi mu birindiro n'ibindi byinshi. Bakanavugaho kandi kukuba bakoresha night vision mu buryo bwo kugaba ibitero haba ku manywa ndetse na nijoro bagakora igihe cyose. Ubushobozi bwabo ngo bukabahereza kuba binjirira umwanzi bakamuhondagura mu buryo bukomeye atabashije kubona uburari. Ibyo abo bose bakura bikaba rigamije gutuma ngo abantu babatinya kandi ngo bakamenya neza ko urugamba rukaze. Amburushi zabo ngo zirakaze cyane ku rwego rwa nyuma nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kurishira hanze ndetse n'inyandiko zamaze kuvumburwa muri Uvira. Ibi byose bikaba bigaragaza neza ngo ko M23 yiriwe itaraye, ariko ibi byose n'ubundi isanzwe bizi kuko nabazanwe kuvigoma rwagati ingaruko bavugaga yewe harimo n'abakomando bo muri bihugu by'akarere bitoje mu buryo bukomeye, ariko n'ubundi bikarangira batsinzwe mu buryo bwa nyabwo nyuma yo gukubitwa inshuro n'abarwanyi ba M23.
mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare byigaruye imijyi irimo Bukavu ndetse na Goma ya Kivu za ruguru na Kivu y'epfo zo muri Sud Kivu. Hagati aho Iwarikari intare za Sarambwe mu kureba na Yingwe n'abasirikare b'abacancuro bivuga neza ko ari bahagaze bwoma ngo mu kurinda aka gace kugira ngo katigarurirwa. M23 ngira asa nkaho yakwamiye muri defense zimwe ndetse ngo ikabitegereje neza firimbi ya nyuma ibikorwa bya gisirikare ngo ariko nayo itabanje kwataka mu buryo buhutiweho kuko ngo ishobora gukubitana n'icyo bisi byago n'uruva gusenya mu buryo bukaze hashingiye ku mpuzandengo ry'uko aba bacancuro ngo batapfa kwisukirwa mu buryo bukomeye. Iwarikare ni agace kamaze kugezwamo ibikoresho bya gisirikare hafi ya byose bihambaye mu kugerageza gusubiza inyuma intare za Sarambwe bazambara ngo uduce gake gake kugeza neza ngo muri wa Masisi ndetse na Rucuru. N'ibikorwa bya gisirikare byatangirijwe mu rwego rwo guhabya abarwanyi mu buryo bukomeye ngo kandi ngo bagakurwa ku mirongo y'urugamba imbere nkuko Kinshasa amaze kubitegura mu rugamba rukomeye maze iminsi ihimba ndetse ngo inashaka kugira ngo rujye mbere runerekane neza ubushobozi n'ubuhangange ngo aba basirikare ndetse n'ibikoresho byabo bagomba kuba bafite imbere ku rugamba. Intare za Sarambwe zimaze iminsi zikora ibishoboka byose kugira ngo Kinshasa yongere ibabazwe mu buryo bukomeye hano muri aka gace kigarurirwa ku nshuro ya kabiri. Bizatuma noneho ku meza y'ibiganiro bagira byinshi bavuga bugwa Kinshasa isa nk'iyakaninga ishaka kurwana mu buryo bukomeye. Hagati aho itangazo ryihutirwa rya M23 nuko yamaze gukurira inzira ku murima Kinshasa ko ibyiteganya ngo bazarekurana santimetero imwe mu bijyanye n'ibiganiro hashingiwe no ku masezerano y'u Rwanda na Congo ngo ibyo bitarimo kuko bo mu byo basinye ntabwo barimo kumvikana kandi ntibigeze na rimwe bajya mu biganiro ibyo aribyo byose ngo bijye ku ntego. N'ibyo barimo idoha bisa nk'ibyapfubye mu buryo bukomeye kuko Kinshasa ihamya neza ko kuganira na M23 bidashoboka mu gihe ngo bari kuganira n'u Rwanda nkuko bitirira M23 kandi koko ngo ibi nibyo bagomba kugenderaho buri gihe. M23 duce yafashe ngo yaravunitse mu buryo bukomeye irasezeranya abaturage ko kubaterana bitakirimo ibikomeje gutungura ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwari bwiteze impinduka kandi ngo zikomeye zigomba gutuma ngo basigara bazi neza ngo ko ibikorwa byabo bya gisirikare ngo bigomba byibura kuzajya mbere. Gusa ibi byose bimaze gucishwamo agakubo. M23 yamaze kwerekana ubushobozi n'ubudahangarwa buhambaye cyane muri ibi bikorwa ku buryo noneho ntaho kongera kuvuga ngo bazacikira cyangwa se ngo bazabacikira hagihari. Si ibyo gusa